inggih sukseme majeng ring pengeter acara antuk galah sane kepaice ring pesitian tijang. Sane ka pertama majeng ring dane jero mangku sane meraga suci sane singgihang titiang. Sane kaping kalih para prajuru desa adat Bali Agung Tenaon sane kusumayang titiang. Taler para pemedak sarang sami sane ten preside titiang capce siki-siki sane wangyang titiang. Sedurung titiang nguning ayang atur ngeninden indek acara piodalan iriki ring pura desa Bali Agung Tenaon ten lali titiang ngaturang puja pengastuti melarapan antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih idedane para pemedak sarang sami sane tresna sihen titiang gargite pisan manah titiang melarapan sangkaning si pesuecan ide sang yang widiwasa titiang pingkalih idedane sarang sami preside mepupul iriki ngaturang sembah bakti majeng ide betare-betari nemoning piodalan ring rahine kapat nepet rahine respati kliwon wuku kulangkir puniki dumogi napi sane dados tetujon ratu idedane sarang sami preside kepanggihin ngeninen indek prebeye piodalan puniki keambil oleh kas adat ala sangker mawet peturunan saking krama desa sarang sami sane sampun mepupul ngeninin indek pemargen piodalan puniki wantah kemargiang arahine sane metiosan sareng piodalan sane sampun lintang duaning kewentenan virus agung sane mewaste virus corona pemargen pemuspaan punike kakepah dados petang tempe mawet tempekan ka pertama ngelaksanayang pemuspaan usan punike ngelantur tempekan kaping kalih tempekan kaping 3 ngantos tempekan kaping 4 parikraman pemuspaan punike ngelaksanayang sane mewaste protokol kesehatan sekadi arah-arah saking pemerintah sumangdene irage sarang sami nemu kerahayuan taler nenten keni virus corona inggih idedane para pemedak sane dahat wangyang titiang minat idedane sarang sami pastike sampun uning indek kewentenan jagate sekadi mangkin akeh para janane ngemasin sungkan tur padang virus corona punike silih sinunggil virus sane ngawinang infeksi ring saluran pernapasan irage sane mececiren angkihane sesek ngebos dingin watuk terbangkes-bangkes yening idedane sarang sami sampun ngerasa yang ceciren sekadi punike digelis sampun nyurek sayang ragane ring dokter utawi ring rumah sakit virus corona punike ngelahlah saking droplet sane metu oleh jatme sane sampun terinfeksi virus corona duaning asa punike ngiring irage sarang sami nganutin utawi ngemargiang napi sane dados pewarah-warah saking pemerintah minekadi ngelaksanayang protokol kesehatan punike inggih asa punike nganggen masker ritat kalemedal saking jero sering-sering wacikin tangan nganggen sabun utawi hand sanitizer nyaga jarak tur ngemargiang pola hidup sehat silih sinunggil pola hidup sehat punike ngelaksanayang olahraga nyabran rahine wenten punike olahraga sane maiketan sareng seni lan budaya Bali sekadi igel-igelan minekadi sane sampun idedane sareng sami piar sayang iwau wenten sesolahan tari topeng
yening nyabran rahine ide dane sarang sami presidem lajang ngigel sinah sampun ide dane sarang sami ngemargiang sane kebaos olahraga punika. Nih amat nih kebecek nih ngelestariang senilan budaya boleh mau olahraga taler boleh ketimbang iraga melajahin sane kebaos sekadi mangkin metiktok disco utawi sane lianan becikan nih ke iraga melajahin senilan budaya druene sekadi igel-igelan sinambi nincapang imun tubuh iraga sarang sami boye jetiang tenicen melajahin sane kebawa sekadi mangkin tiktok disco miwah sane lianan nanging yen dados tunas titiang ngiring mangkin sampunang wanah-wanah ngelestariang senilan budaya Bali druene ngiring sobiahang sarang alit-alit lan sekeluarga tiosan melajahin igel-igelan sinambi olahraga soroh tari Bali ring Bali puniki akeh pisan inggihan punike seni tari lanang seni tari istri taler wenten seni tari kolaborasi lanang tur istri minekadi tari topeng, tari baris, tari pendet, tari rejang, miwah sane lianan. Sangkaning akeh soroh seni tari Bali sane preside ide dane laksanayang punike sampun ngawinang ide dane ten wanah-wanah nambakin penglimbakan virus corona punike majalaran antuk seni lan budaya sekadi igel-igelan utawi seni tari sane wenten ring Bali. Sekadi numbas wani ke kota Bangli, lakat abe mulih ke kampung. Ngiring ajegang seni lan budaya Bali, sane becik teradil luhung. Inggih ide dane sarang sami sane dahat wangnya fitiang. Wantah kadi asa punike sane preside aturang titiang pet prade wenten kirang langkung di tatkala titiang mebebaosan saneten manut ering ase lugerayang titiang nunas gengrene sinampur sekadi bebaos anak lingsir ten hane wong swasta an mulus enten wenten jatmu sane paripurna inggih ide dane sarang sami maka wasanane ngatur puputang titiang antuk para santi. Om Santi 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 Om.